Nažalost, nemamo roditelja ovdje danas, kao i svake godine, tradicionalno imamo završnu svečanost za dane zahvalnosti plodovima zemlje. Vidjet ćemo šta ste nam priredili, razredi će prema dogovoru prezentirati šta su napravili, a na kraju ćemo onda i podijeliti neka priznanja. A kada to ćete vidjeti? Pa pođimo redom od 5A. Halo. Šala, naše malo gospodarstvo, za sad mali, ali u budućnosti veliki proizvođači zdrave hrane pretjerano. Dobrodošli. Ako želite, dođite za naš štand, rado ću vas pogostiti. Ako dođete za naš štand, možete probati, ako želite probati pa ću znati, a ako želiš i plati. U slavonskim običajima posebno mjesto zauzima kruh, a uz njega razne lepinje, pogače i peciva. To su posebno oblikovani kruhovi koji se peku za Badnjak, Božić, Novu godinu, Uskrs, u vrijeme sjetve, prosidbe, svadbe i gotovo za svaki važniji događaj u životu čovjeka. Kruhovi su se međusobno razlikovali simboličnim ukrasima od tijesta kojima su postojala gotovo magijska zaštita onima koji bi ih jeli i dijelili s drugima. U veliku ponudi slavonskih kruhova, badnjača, lepina za blage dane, volarica, konjarica, ovčarica, čelarica, kruha grla, pogača u pepelu, pogača u prosto, mi smo ispekli pogaču odaču. Ova pogača pripremila se kada bi dijete prohodalo. Na nju je potrebno jedna kockica germe, jedan dec mlijeka, pola deca vode, kila brašna, malo soli i 3 žlice masla. U mješavinu vode i mlika razmuljujte germu i ostavite da odladi. Možete dodati i malo šećera. Umislite tisto od brašna i germe pa ga ostavite da ostoji oko sat vremena. Nakon toga razvaljajte ga, stavite u namašćenu tepsiju i pecite u zagrijanoj rezni na 180 stupnjeva dok ne dobije lipu koricu. Pogača odača najčešće je u obliku pravokutnika, može biti i okrugla. Pečena se pogača jela na nekoliko načina. Možete srezati i obogatiti narezanom kobasicom ili suhim lepima ili srezati raspatenom mašćom čvarcima. Tako se je pojao bez ekzempla priušnica. U novije vrijeme pogača odača skriva pravo malo blago i veselje, osobito djeci. Stisla se obtisne nekoliko novčića koliko bi se nagradilo onako koju jede u čast teke prohodalo u prijedom. Šokti su i to i poklatici u smislu večara. Slatnice spravljaju se od južnog voća. Dalmatinska vina najčešće se rade od grožđa. Naše slatnice su kiflice sa ružmarinom, imamo krstule i kripljule, šećerene bademe i orašine voda.
po regijama Hrvatske. Slavonija. Slavonija se nalazi na istoku Hrvatske između velikih rijeka Dunava, Drave i Save. Slavonija je poznata po slanini i kulinu slavonskoj kobasici. Slavonski kruh pravi se od brašna, vode, kvasa i peku se i pogača, lepinje i kruha. Evo, istarski poluotok smješten na krajnjem zapadu Hrvatske oduvijek je bio poseban kraj. Istra je poznata po maslinovom ulju, istarskom pršutu, ovčjem siru, tartufima, šparugama. Poznati kruh Istre je kruh sa smokvama. Radi se od brašna, morske soli, mlake vode, kvasta i posebni dodatak je maslinovo ulje. Dalmacija. Dalmacija je smještena na središnjem dijelu Jadranskog primorja. Sastojci za dalmatinski kruh su jaja, mlijeko, malo usitnjene samne čokolade, naranča, limun, sol, lužina, vodica, maratski rum, ulje, svinjska masa ili maslac, kvasac, šećer i brašno. Poznati dalmatinski kruh je kruh iz Vrglike. Lika. Lika je jako poznata i po ličkom soparniku i ličkom krumpiru. Poznati lički beskvasni kruh pravi se od dinjite, gravnog, kukuruznog, prosenog, ječmenog, graženog i pšeničnog brašna. Vruće vode, soli sa više vrsta žitarica. Kvarnak je poznat po tipova kalaru na bijelo, papuni i prikarim sa želucom. Sastojci za kvarnerski kruh su voda, brašno, zobene papuljice, sol, šećer, ulje, suhi kvasac. Baranja. Dunav i Drava tvore među prema Bačkoj i Slavonija, a državna granica prema Mađarskoj poučena je kroz ravničarski kraj bez reljefne ili hidrografske prepreke. Taj prostor dio je šire povijesne županije Baranje. Baranja je poznata po baranjskom čobanstvu. Pravi se od junetine, svinjetine, luka, umbira, kuhanog stoka od rajčice, soli, slatke i drvne paprike. Zagorja poznata pjesma kaže Lepet je Zagorje zelene. Hrvatsko Zagorje je prostor smješten u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, obuhvaća manji dio Zagrebačke i Varaždinske županije, a najveći dio Zagorja smjestio se u Krapinsko-zagorskoj županiji. Zagorje je mjesto iznimne ljepote, karakterističan po brojnim brežuljcima, zeleninom te termalnim izvorima. Za sve to valja napomenuti gostoljubive stanovnike koji svoje goste dočekuju s osmijehom na licu i ukusnim zalogajem na stolu. Otvorite li kuharicu zagorske kuhinje, nećete znati što prije isprobati. Štrukli, mlinci, jela od povrća i ribe, jela od slatkovodnih riba, razne pite i savijače, samo su neki specijaliteti koji ovo gastronomsko bogato područje nudi. Kukuruz kao i proizvodi koji se dobivaju njegovom preradom čest je sastav zagorskih tradicionalnih jela. Zagorska streba još jedan kolač koji je Zagor godinama pokazao svoje umijeće pretvaranja lako dostupnih namirnica poput kukuruznog brašna, svježe kravljeg sira i domaće masti prave poslasnice. A ima toga još okus zagorskih slastica obilom zanimljivim kombinacijama kao što je kolač od sira i krumpira, savijačama poput onih od sira i maka, te pitama kao što je guslica. Tu su još i nezaobilazne ribanice, orehnjače i makovnjače koje nalazimo u drugim krajevima Hrvatske. Ali su
proglašenju zaštićenom nematerijalnom kulturnom baštinom od strane UNESCO-a. Izrađuju se od kućenog tijesta punjenog svjesom od sira, vrhnja i jaja koje se savija, a zatim kuha ili peče. Osim izvorne varijante sa sirom koja je sama ima 1000 lica, kuhani za pečeni štrupima se mogu dodavati tikve, mak ili pak repac. Veliku važnost tijekom jesenskih dana u Jelovniku u Zagorju pronaći će se jela od buća. Buća je zagorski naziv za bundevu koju zovu kraljicom jesen. Zrela jestiva bundeva vinjastog, jabučastog i kruškastog oblika ima sočno, mesno izrazite narančaste boje. Okus zrele jestive bundeve je slatkas i bez naročite arome. Prema podrijetlu, više vrsta bundeva u Europu je doneseno iz Novog svijeta, Amerike, preciznije iz Meksika. U Europu su ih sa svojih putovanja donijeli španjolski i portugalski kolonizatori. Indijanci su se prema njoj odnosili s takvim poštovanjem da su je pokapali s mrtvima kao hranu na njihov posljednjem putovanju. Najveći uzgajivači bundeva i tikvi danas su Sjedinjene Američke Države, Kina i Japan. U prošlosti se najviše koristila kao hrana za stoku i radničku klasu. Šučkasto narančasto meso bundeve sadrži niz dragocjenih i ljekovitih sastojaka. Pored manjih količina bjelančevine, ugljikohidrata i masti, te niz vitamina i mineralnih sastojaka. Bundeva se uzgaja ne samo zbog jestevog ploda, nego i zbog sjemenki. Kao namirnica, sjemenke bundeve imaju neusporedivu veću hranjivu vrijednost od mesnatog tijela. Bogate su mastima, bjelančevinama i ugljikohidratima. Znatno su bogatije vitaminima i mineralima, kao i posebno željezo, fosfor, kalijum i kalcijum. Sve zdravstvene blagodati mogu se navesti ukratko. Djeluju protivupalno, reguliraju metabolizam, jačaju imunitet, potpomažu mršavljenju, poboljšavaju probavu i čine kožu zdravim. Da bismo sačuvali što više hranjivih sastojaka, sjemenke treba oljuštiti neposredno prije upotrebe, pri čemu se ne smije ukloniti tanka, sivo-zelenkasta opna, osobito bogata hranjivim sastojcima. Iz sjemenke se dobiva i ulje koje se koristi za pripremu raznih salata. Ulje bundeve je tamno zeleno smeđe boje. Postoje mnogobrojne vrste bundeva. Argenta, bundeva slatkog mesa, zagasito narančaste boje i kruškovitog oblika, koja je vrlo omiljena kod male djece. Kokaine. Rijetka je vrlo tražena bundeva, jarko narančaste kore i narančastog mesa. Napolitana, stara talijanska sorta tikvi, koja se koristi za slatku kolačin pita. Utrnut, bundeva svjetve kure i mesa, koja se dugo čuva. Turkinja, krimska tikva, koja je poznata kao saka sorta i odlična za kolače i juhe. Od bundeva se pripremaju različita ukusna jela, variva, juhe, brašno, kompoti, sokovi, ali i marmelade, džemovi i pekmezi. Pre nekoliko tjedana održana je 5. međunarodna izložba bundeva, pri čemu je prvu nagradu osvojila najveća i najteža bundeva od 630 kg. Bundeva ima tradicijsko značenje. U narodnim običajima tako se na dan Svete Lucije, 13. prosinca, uveče, poći nje, djeca i mladi u manjim skupinama obilazili od kuće do kuće, noseći izljubljenu tikvu koju carica šupljine u obliku očiju, kosa i usta i svjetloge i svijeća, dajući joj saglasne jeste. Tikvu su rezali do prozora i njome plašali djecu govoreći: ide baba Luca, pa se ovo se smuca. Tako bi izvagali domaćine da im otvore vrata i da im dali jabuke, novce i sreće. Za kraj smo priredili natjecanje u čišćenju bundeva. Molim poslušajte pravila. Svaki razred bira jednog predstavnika koji će se natjecati za njihov razred. Svaki natjecatelj dobiva pola bundeve u kojoj se nalaze sjemenke. Zadatak je u što kraćem vremenu potpuno očistiti bundevu od sjemenke i njih izdvojiti od mesa. Bundeve sjemenke staviti na to predviđeno mjesto, a odpadke baciti u smeće. Nakon što to natjecatelj napravi, neka podigne bundevu na srkovo zrak. Prva 3 natjecatelja koja u što kraćem roku po pravilima očiste bundevu dobivaju nagradu. Sretno svima. Molimo da istupi 5A Antonio Ezgeta, 5B Josip Adrić, 6. Matej Blažević, 7A Nikola Šikerija, 7B Ante Batinić, 8A David Vukadin i 8B Ivan Šačević. Maknite se.
Daj, izvodi ga malo. Bez varanja. 4, sad. Bacaju i ovo sve što neće. Moram raditi stalno. Mi ovo malo što ostane svinjama bacimo. Prvo mjesto je David Kadin, drugo Osmija nastup ove godine odlučio se za tegom voćem. Kao što vidite, pripremili smo te voćne torte koje kasnije možete degustirati. Od kuće smo poneli sokovnike pa smo odlučili napraviti virusni sokov. Odlučili smo također napraviti degustacijsko natjecanje. Morate samo pogoditi od kojeg je voća napravila sok. Nagrada je komad torte po želji. Iz 5. A će sudjelovati Emili, iz 5. B Ivan Kadin, 6. Anela Gajić, 7. A Agata Radman, 7. B Mario Kovanjec i 7. B Vlako. 8. B. Matej. Matej. Je sada je što dođe u Matej. Ivana. Boriša, Pet razred. Ajde, prvi, ajde, probi. Zašutiš. Oče. Voće. Dalje. Ništa, ne. Ajde dalje, pogledaj. Ajde, Nije dalje. a ne može desiti. Još jedan pokušaj. Jedno je. Limon, naranča, to je to. pogodila je pola. Da. Jagoda. Ne. Greška. Ne. Još jedan. Od limuna jabuka. Matija. A vi je jabuka. Ništa ne znači. Iva. Limun. Da. Ajde da. Neka je se pogodila. Da. Pa ti si rekao. Pa rekla je ništa. Ništa ti je rekla, ve. Ja ne vidim papir. Dalje.
A šuti. Nešto gadno. Je, banana. Naranča. Tu! Pa je on je uzao isti ko Anela, normalno da ćeš mrkva. Ne, 6. Nije tu Mihajla. Naravno, ne. Kiwi. Kiwi, u našem štandu možete probati razne kokice, to su kokice s čokoladom, cimetom, karamel, bombonima, čilijem i slično. Zanimljivosti. Kukuruz je umjetničko djelo i plod vrhunske matematike jer su sva zrna lijepo i precizno složena. Zanimljivo je i to što on može pričati s nama. Svojom sivom bojom i malim klipovima pokazuje nam da je gladan, pothranjen i bolestan. Kukuruza ima u različitim bojama. Došao je iz Amerike s Kolumbom, otkrićem novoga svijeta. Jedemo ga kao povrće, najčešće kao salatu, popularan je u obliku pahuljica koje zovemo kokice. Sve ostalo što vas zanima možete pronaći na našem štandu i pogledati na našem plakatu. Dođite i probajte. Ajmo zauzeti svi svoja mjesta, da polako privedemo kraju, još malo pažnje. Samo malo imamo još. Jel može tišina malo? Imamo još jednu recitaciju od Tene, pozdravimo ju pljeskom prije. Svake godine, mnogo ste se trudili, uložili ste puno znanja, vještina i bilo je jako lijepo. Zato je povjerenstvo imalo jako težak zadatak. Ja neću govoriti dok ostali pričaju. Povjerenstvo u sastavu knjižničarka Katarina Blažević, učiteljice Žana Stojinković i Ivana Greza, te pedagoginja pripravnica Monika Slišković i pedagog. Kao što sam rekao, imali smo jako težak zadatak, ipak nekako smo saglasili mišljenja i ja bih molio pripravnicu pedagoginju da mi dođe pomoć pa da podijelimo nagrade. A oni su ovako: najoriginalniji razred 8. B. Sudeći po vašem pljesku mislim da smo pogodili, a sad ćemo vidjeti kako će ići dalje. Najzdravniji razred 8. A.
Šta mislite koji? 5A, bravo. A najhranjiviji razred? 6. razred. Najbolji 6. razred na cijeloj školi. Idemo dalje, ostale su još 3 nagrade. Naj-eko razred. Naj-eko razred. 7B. Pa onda malo pažnje, vi koji su dobili nagrade, saslušajte i ostale. Odnosno, možda ćete i vi dobiti još jednu. Ali najtradicionalniji razred je 7B. I ostala je još jedna diploma za najšarikoliki razred. 7.